امروز به این مسابقه خود را آماده کردند استفاده برند. البته باقیف در سبقت گذشته هرچند خیلی هم تلاش کردند ولی صد افسوس چندی خطاگی او باعث آن شد که یعقوب جان نتوانستند از امکانیت ها به طوری باید شاید تا آخر استفاده برند و هرچند که خیلی هم بله اینجا علاقه پرتاف خیلی هم زیبا بود. فقط اگر با نشان داده رفری مرکز ما قضاوت کنیم این ایپان است، ولی یک بار دیگر باید ویدیو داور یا خود امکاناتی است که تصویر را میتوان تماشا کرد و داوران خلاصه برارند برای آنکه این پرتاف آیا ایپان است یا نه. بله برای این یعنی ویدیو داور و پهلوانان و داوران کمک خواهد کرد. ولی از دیدی ما و شما پرتاف خیلی هم زیبا بود، ولی ما داور نیستیم، فقط داوران میتوانند خلاصه این سبقت را پیشنهاد کنند. در حقیقت هم ببینید طولی تقریبا 8 ساعت است که در این میدان نزدیکی 1,500 مخلصان رفتی مسابقه را تماشا میکنند. این از آن شهادت میدهد که جوانان ما چقدر تشنه یعنی چنین چاره‌بینی‌های ورزشی هستند و هر قدر ما بیشتر در کشور چنین چاره‌بینی‌ها را گذرانیم، هر قدر جوانان را بیشتر جوانان ما با ورزش مشغول شوند و دولت و ملت را در عرصه بین المللی معرفی نمایند، همون اندازه جهانیان و ملت سالم بوده ما باور میکنند. ورزش در اصل بهترین واسطه معرفی کننده دولت ملت در عرصه بین المللی می باشد. اما سبقت این دو پهلوان جوان ادامه دارد. برای دریافت مدال برنجی چمپیونات تاجیکستان در سال 2019 میان باقیف و صوفیوف، فعلا باقیف با یک پرتافت زیبای وزری در این سبقت پیشرفت است. تو فرجام بیش از 1 دقیقه وقت دیگر باقی مانده است. بله باقیف در سبقت گذشته مقابل دیگر پهلوان اسحاقزاده حسین خیلی هم خوب تلاش کردند ولی نتوانستند به سبقت فینالی راه یابند و اکنون او برای مدال برنجی اولا در این آزمایش اشتراک دارد. البته شما یعقوب جان باقیف را میشناسید، او اشتراکچی بسیار مسابقه‌های بین المللی و جمهوری بوده. سالهای طولانی دولت ملت را در عرصه بین المللی معرفی می‌نماید. او را سبقت در وزن 66 کیلو برای نشانه برنجی چمپیونات تاجیکستان ادامه دارد. هرچند که بعد چند روز سال 2019 جنبش می‌گردد و بهترین ورزشگران، بهترین جوانانی که در این سال فعالیت خوب کردند در ساحه ورزش معین میشوند و این چمپیونات نیز امروز بهترین جوانانی که این سال زحمت کشیدند معلوم میکند و همین طریق قوه‌ها برابر شدند. یعنی در تابلو وزری شد، به هر دو پهلوان هم یک وزری داده شد و به هر دو پهلوان یک آگاهی شد. تو فرجام بیش از 1 دقیقه وقت مانده است. نتیجه مساوی است. شاید اگر با چنین نتیجه این سبقت انجام یابد وقتی ایلوگی داده می شود برای معین کردن غالب. اینجا ببینید باز یک کوشش دیگر ولی از میدانی اساسی بیرون بود و خستگی پهلوانان البته در این دور مسابقه احساس می گردد، چون که طول چند ساعت آنها چندین آزمایش ها گذراندند. مثلا آنها 4 یا 3 آزمایش گذراندند که این البته ساده نیست، هرچند که این 4 دقیقه است ولی برای پهلوان، برای ورزشگر این احساس میکند که شاید 40 دقیقه آزمایش کرده است، چون که تمام نیروی قوه و ذخیره خود را برای پیروزی در میدان استفاده میکند. بله شکر استقلالیت وحدت ملی که امروز در کشور ما چنین چاره‌بینی‌های مهم ورزشی برگزار می‌گردند و امروز دولت و حکومت کشور مخصوص اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت
президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар тамоми кишвар шароити хуби машқу тамрин барои ҷавонон наврасон фароҳам оварда шудааст. он ҷавононе ки мехоҳанд дар варзиш натиҷаи баланди варзишӣ нишон диҳанд, яъне барои онҳо толорҳои варзишӣ, майдонҳои хурду бузург ки имрӯз дар мамлакат беш аз 2500 майдончаҳо ба истифода дода шудаанд. ва бубинед ин натиҷаи ин корҳо аст ки имрӯз теъдоди иштирокчиёни чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо ба маротиб зиёд шудааст. яъне ин аз кори хуби ин ташкилотҳои варзишию ташкилотҳои давлатӣ дарак медиҳад. ва ҳоло воқиф дар ҳолати ҳуҷум аст, ҳарчанд ки ӯ дар хузмои гузашта ёқубҷон ба баъзе хатогиҳо роҳ доданд, вале мо мебинем ки дар ин сабқат ӯ бартариро ба даст гирифтааст. вале ҳарифаш низ суфиев низ имрӯз маҳорати баланд дар хузмои гузашта нишон доданд. мо метавонем гӯем ки имрӯз дар ҳақиқат онҳое ки ҷудоро дӯст медоранд, яъне дар майдон аниқтараш тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва онҳое ки ба ин толор ташриф оварданд, шоҳиди беҳтарин қувозмоиҳо, беҳтарин партофтҳо шуданд ки паҳлавонон тавассути комбинатсию техникаву тактикаи мухталиф дар майдон ин усулҳоро мавриди иҷро қарор медоданд ва бо кафкубиҳои бардавом мухлисон ин усулҳоро истиқбол мекарданд ки ин аз муҳаббату дӯстдории ҷавонон наврасони мо ба намудҳои гӯштин ва махсус гӯштини ҷудо мебошад. ин вақти иловагӣ аст ва он паҳлавоне ки ё ба хатогӣ роҳ медиҳад, вале ё ин ки он паҳлавоне ки метавонад ягон усулро истифода кунад, метавонад дар ин мусобиқа ё худ дар чемпионати тоҷикистон сазовори нишонаи биринҷӣ гардад. фақат инро биёед бо ҳам тамошо мекунем. ҳамоно сабқат бо талоши ҳарду варзишгар идома меёбад ва инҷо ҳоло паҳлавон партофташ аз майдон берун буд ва албатта ба чунин партофтҳо имтиёзе дода намешавад. бале аллакай паҳлавонон хаста шуданд ва он хастагии онҳо дар майдон эҳсос мегардад. ва хуб аст ки ташкилотҳои варзиши мамлакат имрӯз рӯзҳои истироҳатиро тавассути баргузории чунин чорабиниҳо ине барои фароғати наврасону ҷавонон имконият фароҳам меоранд ва имрӯз дар ин ҷо мебинем бештари иштирокчиёни мусобиқа ё дастпарварони донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ҳастанд, ё ин ки имрӯз дар ин донишкада мехонанд, ё ин ки дастпарварони мана ҳамин мактаб ҳастанд ки албатта толорҳои зиёд дар кишвар сохтаанд ва имрӯз метавонем ки дар ҳар як гӯшаи кишвар яъне имконоти машқу тамрин аст. вале имрӯз мебинем ки ин мактаби ё худ имрӯз яке аз марказҳои асосии омодагии олимпии кишвар аз тамоми имкониятҳо барои яъне тамоми шароитҳоро фароҳам овардааст барои машқу тамрин, ҳам ҳаммом, ҳам аз лиҳози яъне гармдиҳӣ, яъне тамоми шароитҳо барои варзишгарон фароҳам оварда шудааст ки ин агар мо инро ба 5 сол 10 соли қаблӣ агар ба ёд биёрем ин солҳоро хело ҳам фарқ мекунад ва мо ба риёсати ин маркази варзишӣ барои чунин заҳматҳо ки имрӯз барои варзишгарон воқеан кашидан ва фароҳам овардан ва тавассути он заҳматҳои онҳо имрӯз бибинед ки шабакаи варзиш ин мусобиқаро мавриди таваҷҷӯҳи тамоми халқи кишвар мекунад. изҳори сипос менамоем ва фикр мекунам ки метавонам бисёри роҳбарони марказҳои варзишии кишвар аз ин мактаб омӯзанд ва корро дуруст ба роҳ монанд ки фикр мекунам ин ҷои баҳс нест. ҳамоно паҳлавонон боқиёв инҷо ёқубҷон талош карданд вале муваффақ нашуданд. хастагии ӯ аллакай ба ӯ имконият намедиҳад ки аз усулҳо то охир истифода барад ва инҷо як ҳуҷуми сунӣ суфиев иҷро карданд. вале инҷо аҳсан бубинед, яъне ӯ метавонад, ҳоло ҳам нерӯ дорад, ҳоло ҳам захира дорад. яъне варзишгар бояд
тамоми захираю нерӯи худро баҳри пирӯзӣ истифода кунад. вагарна бибинед ҳама варзишгарон тамрин мекунанд, фақат он варзишгар метавонад чемпион шавад, ғолиб бояд ки ягон навоварие дар ягон усул ё худ дар истифодаи усулҳо ё ин ки дар омодагии ҷисмонии худ дошта бошад. фақат он варзишгари навовар метавонад ғолиб бошад. ё ин ки инҷо бинед ба хеле осонӣ аз пушти пой задан ва инҷо боқиев тавонист ба нишонаи биринҷӣ дар вазни то 66 кило даст ёбад ва ин албатта хеле ӯ заҳмат кашид. мо шумо бинандагони арҷманд шоҳиди ин лаҳзаҳои ҷаззобу ҳам барои варзишгар мушкил будем. мо ҳарду варзишгарро барои ҳунари болояшон ҳам ба Суфиев ҳам ба Боқиев изҳори ташаккур мекунем ки онҳо ин чанд лаҳза мову шуморо дар ҳолати хелем хуб нигоҳ доштанд. яъне мо ҳар кадоме барои яке аз онҳо мухлисӣ кардем. ҳамоно сабқатҳои дигар боз барои дарёфти медалҳои биринҷӣ ва тиллои чемпионати саросари кишвар дар соли 2019